tāpiana. Ia pula mata o e tau laso. Tusa loto i e ua whasau ai. I tā rai e tau sāma e tangaro na kia mai ai e. I o tātou te tānu mo lea nāta ia tātou isana te tānu. Wina mai o lava ngā ia lo mātou ta mai. Wina mai na ia e whāu wina le nei sāne. Wina mai e tātou o ina i mātou. Ina i o mātou whaia o le nei sāninga. I le awa mare mi ngāwe e te tauai. Ia i watu me o mai lo lava ni. O mātou poto ma laulau tutu i o runa. Whanauna watu mātou loto tamai. Ka pia mai. Pia mai e tautou ruina i mātou le amatanga o le nei sāminga se i o lava i ona whai. Ia i watu me o mai lo lava ni. E ala ia e sula mātou tata. Amen.
ia le tua. Ia le siaso. Kusama le pasi noa ni se te waso. O mai rei le kare leina whamamina na reku. Ina tau te ono. Sika tātou te tau te awa wai mai te tuku mua. Ana te mai te tuku Ngiria na reku lona tau te ono. Tātou te tau pe o māsani ai. Mai te upu mua. Ia tangata mai te tuku Koma mai nisi o a ia le tātou tua. Ua tua e ia lea mea. Ona maliu atu lea i ona lava nu. Ua muli atu po i ona soro i ante ia. Mai uta, masi bona. Ele ui nei ko i ea ia te tātou ona tua whāpina. Ona ngātu sau suai leile ia te ia. Ona leo mawhaia le e ia una whaia te māwhai lea mea. Nā mai tangata mamani e toa i titi o ia whae e ai o na rima, ma whakmaroro ima. O wala watu o ia e le toa tino a makukuma le toa rua, ona a watu e ia te kanto e te toa toa. O ia tu watu o ia te kanto e pule ia mano ia. Ina o la nuai. Aua foki le tai rua o ofu e ofu ai. Aise le talia o tau, e le pa alongo i atu o tau. A tau o esa i lea mea. I le tau tutu atu ai e ele na i o utu bai. E pai mo mori mau i atu la tau. Sapati na mo le o ye na tele na lo ye o ko la to mo ka ya e mai pe na mawai le lita hata ye e ko le ni poto ko tu na anti ya te ya na wo pe ye ona lima va ke na ka pe na ora on the Sabbath Jesus began to teach in the synagogue. Many who heard him were astounded and they said, "Where did this man get all this? What is the wisdom that has been given to him? What deeds of power are being done by his hands?" Kami dia mai le tuala le tatu ke tau al molong inisi ona apiona pa ia. Mau ia te ia roka lava ni inga nei o le tau vau le whaka vau. Amen. Ia tatu tūri ki aki le tua roka inga tāsu kuma le lima. Tāsu lima pese, i tatu tūri pese vau.
tanto mana tuai ini aso tanto kalau dia mau enso esse ai disio tanto ma na no tanto kau tanto mau ai o tanto si tanto romanto fantasi de lugar Lau kalesia Angata loloto o mato aina o mato ketonu Maripatu o tua ni lau tui O e lava o le tua o manui O mato mana tua ai pui Ai o mato aina Tama, nina, o uso, nina O i lato e na opo i na atu lo lato soifua Pena iai o nei la lumangi masaua. Ese ai lava. Au kasi ai o kusila na o sikaali o kaua sa pena iai. Ine peo na kama na tuina i o nei aso. Mātou mana tuai la tau malola tau kusau. O mātou mawai o le sarapatono. O mātou korioni, o mātou e o pai lava i nei tai au. Ia ai o lātou aina, o lātou whanau, lātou uma o e sāpia mai ka le tau. Le tua mamanai, le tua o le lopa, ma le lopa mo te musikai. Lau ti o lava, le na tui o le rangi ma le larolani. E o mapoi o awia le mai ai o mate sa. O liinga o le whanau, ma le whanau Ele uma pea lea i o mātou. Ua o lau fiona e whaia i mātou. E mana waina i ai o le mana ola i nei o mātou. Ola e whakoi atu o le viinga lea. O mātou whakoi atu o le whana hu, o le whane tane lea. O whamalo ule whaakai na mā. E ngā vai aso o mōmali atu. O lava sina e se sa pena i ai malau e kāre sia. E usuan, au mga pena i le aso ma le aso. Nai a mātou whanau po le te liwatu le te po i atu son mo potu awa. Mātou whakatai te mā. Ai lava se karawale, ana hoina o mātou whanau. Se karawale lawe o se kasi o mātou. Whamalo po le whakatai. I lau tau singa malau leo leo. I le aso ma le aso. Tono o mātou whani ma o mātou mai. E ana i mātou tua e ukura pula la moto o lātou seifua. Te tono le manu o lātou. Pangaso longa o lātou tono pitina i le aso ma le aso. Te whia lawa le mea sai ai tātou. Amaro ki i mātou seifua. Kai o auroko mātou ai e pia. Mātou mori mauri na pia. Mātou malong pia i tāla o mātou solo muia i tātou. Kala ya mai na na to pakiwa to koi como ai pa to te pakita wa to siempre oye lo va ya tina está que ai mate vai na te kita siempre se le guardó ahí ai o paso na tina pa Walau dia lolo lalu hadis, dia makin terus, jolah sewa itu cici orang hadis. Aduh, saya dengan tu sama ini itu susah. Dia waktu bayar susah ni, dia pun kasih nak lepas. Saya ni tu dah tu yang lama tu. Jadi susu-susu mai lepas. Pakerar, susu yang mai lepas lalu. Muti vale idea aso maleas haria pia lo mano no lo si ese yo mano mato tai ai vilave no mato lo vino tale el nuevo puesto hay una palota o si mato lo tuvo sano el mato te tai o
Awalo no pele to fine. Ulu ia pele lava ngana tama. Eta inai lo mato. Mato kai. Yang pe ia no mato kawin. Mai pele ko. Awalo mo ia mato. Ulu ngana kai. Ulu kai pe ma peso so si ia mato. Ulu mato kai si no tarang tukas. Dia lo pele Yesu Kristo. Alairu liu kalau tu esok Tuhan kalau bayu Tuhan kalau stasiun ini apa yang ada itu Tuhan berkata kalau viola misalnya cuma kalau viola di belum berkata oleh pemalu berkuda malam lalu itu Tuhan itu oleh Yesus viola itu cuma pemalu itu Lone silo fio na tu kanta teklas. Na tu wa se fa no tu ni se na sa. Nei lo sa na tu ne fa yo to ma le lo se fa. Wa ma sala me. La le o fa no galo ma tu lo tu na. Yo ni wa ne ko ma ro ko na. Ma galo ni ta tu. Mo wa tu se ai ma tu ma tu so Matou matou tuambui, matou matou fangkai, matou matou, aku sisi jadi matou kalau matou, Eo ni la lagi, eo ni la, matou fangkai dia lo wangat lei ya, matou fangkai, esau ini matou, matou toto lagi. Belum lama pelo Yesus Kristus. Dia menjadi pengamal umur santai. Tak memahami naya membantu. Ia letuan saya. Letuan itu mulia lupa malam. Ini mayo tak menyangka itu orang mati tanpa. Inai mati tua amat tua. Mereka berpulang mati mati. Kau berpihak nak tahu dengan dia. The feeling who allow the fuel of that. Then I ate the old and told the team out. Well, I'm always going to see it. How to go your land to team. The mouth of fun, I see that I know. Then I ate the Casaluna and talking out of the team. They are so many. In going a little, so I took no at all. Right there in my house. Ang mga kailangan itong tingali ka tamang po. Ito para mayayaw na nakaaw. Nandiyan na yun natin ay ito siya na. Ito pero natin ito pilen. Pero nandiyan na yun. Lord, may sila itangan na. Uruay na tikas. Iyan ang biyaw na natin. Bakit malos yung natin team. Walang pinayay niya ang mga rin. Dia asal. Naya matu kanau dia naya. Kui maleo sila tu wala kanau. Wala kotor malam. Awak tu naya ni. Natu lawa tu mana yo aina. Natu sekarang natu tu. Naya. Semua air pernah. Naya dah pernah orang naya. Pero mucho tiempo es pada air itu ada kata yang pero dulu nanti itu air pernah sila mawa ia dia malu rumah yang nanti malu sekali matu air lalu tunai besku air rumah yang masang matu kaya ditanya ia yang Amato fufano to Elias, Isusani na peone, sirpia ya fiakne nani, Taruina na taruia, fufano na taruina. Ako yamato fufano na rayas, e hau mga rena, may sipan awia o, ibuila ufako mele ufako, iya idea na mambia o koe munato, amato na tuwa se mato o kimuko sa, e vai taru,
Whainga pāruta meso le whakatari ai. I se i uno mātou kama, o mātou lako i atu i nā mutiu. O e lawa o le whakasiri o te toko. Lawa e ngā māroe i tūai mai. O mātou e tō. E i whakena o me lai whakasi ma le mama o la uti. E tai te i mai ti o mātou. Whakameri a sānua. A mana ko ngā māroe. A me se sānua o le tāka suru i tū e pio e nei lau mana. E mau o pēa o le tō while ni. Mau o pēa i mātou. Mana o la uti o e tai te i mai. A mātou maramu. Wāra mātou ki te watu si o mātou. Tēni o mātou whārangarongo i lo whetara nā. Au moe ana i lau o runa whakawha. O mātou whārangarongo o rasa te au i tōna tawina. A mātou sabarina o i kiwa yasu. Isi o mau e whanua roa. Ona mau wāra atu. A se la uti o mātou. Māra koe mo whaere. Au o tina mātou. Iai pēa o whanua i mātou. O nisi eo o mātou. Kasi mariano mai o te talo e leo e te tono e toto o te nakarawa. Mātou hoku no mātou e pepe e ero la oki na. Ai o la wamaro mātou whakatawa nā. Ono lula o swaka i suko mātou. Tāno o te nuna. Ka sanga ai o mate i mauna. E o mai ai o te sosoani. Saramo se largo si matas. Lea, pete.
tupe no mātou maua e maros. E po ina ia e mātou e whatino ina e mātou te au na mātou. Mātou te roko atu se mai. Pai ia na mātou tā rama i la uki. Tāpahia, a manuia le po ai a la uki. Ai o mātou woko ina atu. A kasi ma o mātou tamata. O mātou aina o mātou whanau. O mātou karesi. Pai e pei ai o la uki nai. O mai te mātou nei o mātou loa. Ma tua i atu o le me sili no la uki. O le sili le manuia le na te kua. O le na te kua. Te ria mai a mātou kua. Amen. Jesus astonishing wisdom. Yeah, taroko tamiti. Yeah, my sermon today is about wisdom. Jesus astonishing wisdom. Yeah, and it's about failures. If you fail, what next? You stay failed? No, you don't want to stay failed. You do something and you fail. You keep going. You keep going and keep going. That's what the sermon is all about. And that's what the wisdom is. Jesus' wisdom does not stop when you fail. You continue and continue on in life. When we had problems, my uncle always used to say, don't break down, don't break up, but what? Break through it. No, don't break it down, don't break up, but break through it. Next challenge for life. That's our challenge in life. When you're down and out, you don't stay there. You get up and move again. Get up and go again. When you fail at school, you try and keep trying. Don't break down. Don't break up, but break through it. And that's the challenge of life. There was a woman who had so many troubles in life. And she came home one day, she was sitting in the kitchen, she was divorced. Her husband ran away with another girl. She was kicked out of her work. She was behind bills. She had no money. And her health wasn't even good either. And her operation was supposed to go, but she couldn't afford it. Her kids was taken away from her. And she had all these problems. So she came home one day. She sat in the kitchen and she was boring her eyes out. All of a sudden, she sees this sparrow, this little bird, flying in. And the sparrow managed to come through the door because the door was open. And then as she sees the sparrow sees the window. And then the sparrow was trying to fly out. And every time the sparrow tried to fly out, it hits the window and it falls down. The bird gets up again, walks back, and then flies out again. And again, hits the window, falls down. And birds just keep going for 8, 9 times. And every time the bird hits the window, it just went lower and lower and lower. Because the bird, sparrow, was getting tired. And then in the very last time, the sparrow just went just below the window and hit the window and fell down. And as the sparrow fell down, he looked up and saw there was the door open. And then sparrow just lied there for a minute. And soon, his mate saw that the sparrow finally gets up slowly and surely, got up and slowly walked out the door because the door had already been opened. And as the sparrow kept walking out, she started to gain her energy
and his strength. And then as she got out, the sparrow just flew up again. The lady just sat there and she thought to herself, oh wow. Such is my life. Trying, knocking on everything, on the doors, windows, keep knocking down, keep falling down, and I keep falling and falling and falling. Even now as she sat there, crying in Isaac, and she saw the sparrow just flew up again, that's when she prayed. That's where her life will be coming from. The story ends, and the moral of the story is a true God literally opened her eyes to realize in just about every area of her life she was behaving just like the sparrow. She was trying in her own way to get out of the situations that she was in. She always falls down and just gets tired of life. But as I said, don't break up. Don't break down into your failures. Get up. Break through. That is the astonishing wisdom of Jesus Christ. Don't lay down. It's not how many times you'll fall. You don't count how many times you fall. What is most important is how many times you can pick up yourself and move on, continue on. Ia whaongaina le whewhuru tusi santa tu wina wōpere santa. Nā wao leo leo su naku e to tele ni whanongorongo hei wōpo i nato ua whape ane. E mai tea e ana haua i le reita nata ia mea. Se anko i le nei poto ua tumi na atu i ate i. I na ua whaia e ona lima wa venga e apea nao na te. Mai leo le manata o tuo le nei asu. O le hata mai ofo o fumie o Yesu. O le hata mai ofo o fumie o Yesu. Mai nisi o upo o mafo fonga whakapara. Charity begins at home. O lo wanga le lei, o lo wolofa, o lo woto peso soana. Ie mativa mai le tangohima, mai la toko lo mana via le peso soana. E a mata i tutonu o lo haini. Eise. Se ala e agua i te sosoani, ma e ana le lei, ma e arofa atu isi tamata, e a whai e leo ma whai ona e whaatino ina mea i e tutonu o lo haini. I tutonu o lo lama i o whale haini. Winga na whakapuna lea o charity begins at home. O lo wanga le lei malo o rofa, e a mata i tutonu o lo roto i whani. E a mata i o mātua, e a mata i o uso ma utangane ma utatua whakine, e a mata i lau karisia. Mai upo al profeta Isaia ni lena kaita wina Yesu lona nu. I le temi mo mua na sawa Yesu whakasama i lona nu. Wai o nunga le amana o le ri, a wawana whaau mai a taku e fola le tala ni e mātima. Wawina mai a ue i e whangaro ro le no tomo bomu, e tā lae le sa o tonga i le tāwhiaka. Ia pula mata o e tā waso, tu sa o roto e o whasawa e. Tā lae i te sanga e tina ngalo maria mai e rei. Upui o le poto whale atua na maru ia i sei. O upu e whau le whalonga ta mata o le nuu i se lae. Wana tala ake, tawa e whaksala o mai le mata utia ma le longo a. Tanga o le nata tama whanau leo Yesu. Ta ina leo wana katoa toi mai tino le ia Yesu. Ta longo ia na o ona mambori mawina le nata tama whanau leo. Awe se atu komititi e tia na tawala me sa pai o pekau tusi tu la fon. E tai leo o hoi mai. O hoi mai o ia o whai a ona. O hoi mai o whai o na sopa.
masangi ana tau i tula fono, wa masangi a o onga pai i tei. A tula fono ko i ma o e tapu a ia mi tino ma whaarakawata i tangata o esi. E tapu a ia mi tino ma soso i tangata ma pai mai ma tima. Mai se ele tāua roa ma tangata ma waralo le sosa ieti. E tei ai. Wa o onga la vena mga wena uma ia e whaatino e le lato kama whaamaue. Tangata mane e whaasāre tula fono i tei ma whaarakawata i eima ma tei. I tai leo sau. Ua sau ma whai mai. O lona kala uina lea. Nele na reina kala uina. Sau le whai na rena iyo. O le ata mai lofo o fungia le nao Yesu. O le ata mai e whai na tāna a mata i to tongo e aina ma lona mata so sa yeti. Pei o nao mai e mako konda whakapārani ne. E whai na tāna. A leo ua koli mawina ia Yesu. Leo sau Yesu lona aina. Sau lona nuku, sau lona tangata. A lewa mai le tusina tātou whai taua. E mai pia ea na kaua ia le ni tangata ia me. Se hako i le dei koto ua tui na atu i a te. Ina ua whai e o na lima la mea e hapea o te. Suinga ia o le tabi lima o le lalolani. Nā vai tei. Suinga ia na whai e Yesu, mata ai e Yesu. I la tau sa taita ina le luku. I la tau na wha marusia tu la fonu. Le au wosi ta manga ma le au whai ta wanga. Wa foi wa mana ia na le au mautofu. A mana ia na le au mauaru luma. Le isara e mo. A mai le manai i au matitima. I la tau e mama. O e ma walala o la tutula. Ua i tangata e se ma. Eita ia. O le poto o kungia wha Yesu. E ama ia ina ai Yesu tangata uma ni. Suina fōngia, ma mea fōngia o marili liu ina Yesu o mako fōnga wha Israel. O wahu i Israel, ka me yona na tau wanga le tu. Wana na tau wanga le whaotanga. Lea rako san Yesu ma suina fōngia. Aru newa i aso, pai tau ma, tusi pai tau aso. Whasoro mai pia tala i ka vena ma o onga na whai e Yesu. Tusa ko whano monga mai. O le masai hoi le lo roki mai pia o tangata e pia mai moma pia mori mawina. Pia ma lo roma le pia whano lomo pia i a o onga Yesu. Le ala o mai o Yesu lona lama nu. I lona lama a ina ma ona lama tangata. A leo o tangata yo. O tu pe si o ai le. Mai pēr le mana ma le poto le o whaktino ai e ia nei. Io e. Mako whonga nā pao na pōnei. Mai isi ku whapana. Familiarity breeds contempt. Long noa tele malo ngā sangi tele i se mea. O nā e whatuku i nā i no ina. A pe nā tonu mara mea le tuku i nei. E lola mai nuku matala a tangata o le nuku. Ele me tufunga ele nei le tama mai. Ele o na uso e ia ia koko, mai ose, mai uta, mai simona. A au na tō whakine ia tātou te mata. Toi toi a tā whapea. O le tama le pōru, tama kitiri nai. Na whanau ana a ria li kai kōru mai ose. Tama nā. O le lea mana ia li ngāma le manatu whatawa. O tangata ia Yesu malo na poto. Ofo mi. O vere ma ina wha tangata le ma ai mau nalo leisi tangata. I leisi uso a tangata. Nāla o whata ma ai. A ma ai le mea. Rai e ma nia. A whai lale o fia tangata. A la langa le fia ma ai ma le fia pai atu i ai e Yesu. A le o o mai rona lu. A e le o ama ni ai. Se ma ai le mea te tau na whai. Ai mau nalo lo lea ma manao e nei e Siria. Sili atu i tātou. Ile mani nei. O muso e talia ni e fō. O muso e talia ni siwinga fō i o lātou o langa. Tūranga tonu ale nā nau i ele luku o Yesu. Aina le nā nā iei nā sawe. E watu Yesu ma le whaoratanga e whaoro i ai o ni ae. O whea sau ai le i tangata.
le hei tu ngā putu. Ua mau ula putu. Ai ulu tōna i taisi. Le aru kala na tātou maua ia ngā saweta. Male manuia na rati o na ni. Mai upo Yesu. E le aise perofeta e le mamani. Ai wana o lona lama no. Lona aina. Lona pale e le mamani wai. Mea moni e tō tele na mamani i tōna ngā saweta. Tō tele la tō e roto mo momu. Tō tele la tō lo saisai tia i a venga mamaka tū. Tele la mātiki. La ue tau roe oa i kolomu. E te maile mau o mara. O na lema whai e ia Yesu o na whai se wā venga ia ni. O matua opo Yesu lo rātou le whātua tū. Le are mea nau mea. Ioi. O le ata mai opo opo ia ngā whai Yesu. Ele i muta ai o na tau mawhai pēr. Ele i whai a ina ai. Pe whātua lau ina ai o na tau mawhai pēr. Ina ia whaa wau pēr le tala ni nei. Le tala ina o le maro le tua mana na whaa tanga. Area na ia whaa o ina atu pēr. Awa ina atu ma watu roa le manuia isi nu. Ma isi tangata. O lo lanto ka lia ina le lei le whaa tanga. Ma manuia o le. Tangata o lo lanto wamana ia ina. Le anta pango kōko ia leo i Yesu. O le anta mai e whao mai mai mea vai ma mea whatawa. E whao mai mai. Ma toi lau ina ia ma o runga ma mea maros. E ana i ene poto yoku na wa amata. O na ia tisini niele tue rana maki ma mea na oku ia te i. Mai le tue ai. O i teasa e ai no whawa ina le lalorani. Se i whahani mai. Te a whai ko e roma ko te sa e ia. Wera i nao le tua le mitai. E ese ata mai. E ese kui a poto. Mai ese kui a maso. I le tau pia ai a ina. Le nuku ma le karesia. Le manuia ma le whaoratanga o mai. Aia. Aia na patu ai Yesu. Ma whaoa wina tu Yesu isi aina. Isi no maisi e karesia. O lo planto ki a maua moni le whaoratanga. Ma le manuia ma le ata mai leo Yesu. Ma whanga le nana. Walaunga e Yesu o so. Ma tui nā tu ia kātou le kure. Tui nā tu le mana e whakau nunga i pēro na whina ngalo i le lakuna. Le tā whia le tala lei ma le whaoratanga Yesu. Iso tātou lea mana ia. Iso tātou tu pe si te le poto le tua. O tupina mai e whai e ilana ngā mui. E poto e mau aina ni. E māsanya le poto le tangata e aru aoroi na tuta ia. Na tofu roa ia. Aoroi na whakesa mai na popo ngāma pe tāu leo lau. O ina pe tau na whakitau. Na tofu roa ia. O le roko na harisi mea e tau na whai. O le iuma e iwa ia e na whakamai. Iwa e na whakamuru na sau muri i whakitau peta ia. Le whapenaya ka mai o koko nio Yesu. Le peka tātou whakaloko ia i me o le anta mai e whaawa o mea. O le anta mai e le so muri. E ta wili pēr na ki nau pēr. Tu sapo aki tāma pa i tāma. Tu sapo ama tangi ma whaamari o no hapa ina aile so i kua. Ki nau pēr. Ki nau pēr ma ki nau pēr. Ata mai e nā o koko mia wha Yesu. Wēru mue o le tua o te au koi le nā o le tala le leite tātou. Mai Yesu no nau so. O whea lava tō te o i ai mā ngai i ai. Ia mauti no lava o le atou whake sā mai ma kōpō ngāma whaimita. Ia mauti no lava o whakita au ki e whakatauia o tō i ata. Mai leo Yesu mara ngā pokoina e rona uso. Ia tūtu ese le parapara o le nāni. Tūtu ese le parapara o le nā aina ma le nā e karesia. Nai whaau au marama. Wino le whina ngāno Yesu. Aua tō te roto mātatia i le leta le ina o tō. Shake off the dust from your feet and move on. Because life goes on. Tūtu ese le parapara o whakita uni ma whaingatā. E
ai whaaua pia, pinau pia, tau mawhai a ti pia, ata mai o ia le nāta Iesu. Nei mawhakau o se tasi tangata koto. Sometimes, failure can lead us to better things. O le tō lalo po whai ina se mea, o le whai te tō le nai au si ai, isi mea e siya, failure can be created. O le tō lalo, o le whai te tō le nai whanau mai e se isi ama tanga fō. And if you face failure, make sure you're faithful for Christ. Ātou lalo se mea, ia mauti noa, o lo e tō lalo mo te riso. Ai se ana. Wafo o ke riso o ia e te dana. O le tō lalo whai Iesu o le koto le nāma le ata mai te vai whakatana. A le sa katou whanau i tusi koi tau o le neipai asu. Lo ali a nganga le anga mo te mono. Walato loa ma whamau nalo mai i a Iesu. A le ae watu Iesu lona ai. Lona nukumalana e ka lesia. Ai te ena matupesi. O whea e au mai e nei motu. O ako ki tau o te sana, o tātou ai nei lewa i tau o leo langa mana soifua. O tātou te whawai wai ai e kālesia. A o tātou te whaia i nai, a whaatoi lau i nai o tātou wola whaatoi. Aia. Tūtū ese. Tūtū ese le parapara le nā o whakai vai ma le para ai. Ai te tonu pēr. Whātua tua pēr. Mai e suri a tonu. Ia e lewa ai mai, ai te tonu mai pēr. Noe, te le ia o whaafita au. Whati a tā mahi o tātou te sāna pēr e le aso ma le aso. Ne ngate i tonu o tātou ai, pāo ngari, mātua ma whānau, ta māo ai o ai na te tasi. Whaafita au i te tonu o ngā wena o le ane nofu ai. E ara whaafita au i o mahi o tini. E ana i tātou tua a kia mai na tutu nāo mahi o tini. Io e le whaingo si e leiva i teini, ma leiva i tau leo langa ma le soifua. E te ana leo o whaalare au mai le tala leivo tātou. Tutu ese. Ma ngatu nā na la mona whaalai vai tanati. Ai o mai. Nātou te patau lai lau sila sila na la nanga i le tua ma na la whaokana. Ei seisi e mau ai se tō while. Mulei ko sesi. Seisi mea e mau i ai o tātou. Moi moi ora. Wa nā o Iesu lau. Tala me sa whai tamiti. Ki ngā kia mai ma kōkua ngā whai tāre o lana. Ngā nāwa mai lana ngā rima. Sa reo nofo nofo ma whanau nore o kuma. Te te amarona tōrua, wāku tōrua. Wāku ei mara whānau. Hei ina lana whakasinonga i tere o lea lana whānau. Tūri mara ngā rima. E ama whakasinonga o ngā rima. Oro whaatari koi ona tātonga. Wāo le makaina whaatino ringa. Le le ai o se tupe e whaia. Sa putu ma mai nei mau whakita au le nei tina. Ua tau awai na malepe whaia i se kulou i tau whakasema ina. Nā whakasoro i whanau nāma o nei tina. Me lele mai ale manu lele le titi. Tono i whana. Le lele ai solo i tono le kuka malai atu le manu lele le nei. Lo antu whanala. Na lele lo lea ai whaku i le whanala. Waktu tau whanalama ma pauta. Tūrunga te solo muri tua ma te rele mai tau whanalama. Kintu whaavaru whaiwa ma whaiara nia lea ana. Lele atu ma tau whanalama. O whapena hui na pau i koe lau. O mea pau i eri mai. Te iru mai tau ai whanalama. E whaasolo i koe lau e nei taia. Whaasolo i nare le wha. Te ia hine le toi vai atu le mana. Tu Maria i tuaru, sa vai Maria tuama na ia tu fatua pe tu. Pe tu na rin sa o tu. Ulai matala i tamu. Na ra Sofia ina mona tinai no vaia. Le lele atu le man, pe no lo na man. O lele atu foi o lele ana le lan. Na mona le fango mo ona lewa o mai le man lele ia te. Lavoro toi con cui formano le la ma fantasia tu la è una cosa che
Mona mau I whaitina. Le ia sesi mea e mau ai o nanos. Wana o Yesu. Le mea o lele ana i ai manu lele. Tātou te piu e so e se whamariaina o tātou. O tātou la mona. Le whamariaina I mea o nei la mona. Wana o Yesu a tātou te mau lele. Tila sila le ata mai o koko mio Yesu. Na whanau mai se a wala e ataua. Le ana ia e tamata. Tātou noma whore langa ngā rena no lona malau. Sa whake sa mai tamata mātiki. Vele tātou roa e lona tamata e maai mau garo e so sa iete. Eita ia. Tamata ngā whaari ai a ta mai o koko mio Yesu. E o ane le maliwa Yesu. Na maliwa o se tamata I le anani. Sa whai e lona aina lona nukmala me kālesi. Nana susubi ele manga o tala le lei ma le whaotang. A le ana suru ni ai ma mara ma lama ai le tuka maru. Ma manu maru a ia Yesu. Ioe, le ata mai oko o mia le mau Yesu. Le wama o mai ko I mo tātou. Tātou whamaru o si pēr, mengen. Tātou whamaru o si pēr. Tātou whaatua tō pēr. Tātou te tonu pēr I a Yesu. Wa ia mau ai o tātou. Também porque se você não usa a roupa ia gato o ele pode ter uma está na mão ia isso está na lava eu mai ia tá tomar doei tá tá no nato ia lá tu vai salamo na tudo ia isso amém você não usa uma taça de café tá tudo isso
mai o ngā anu tō ina i mātou pe a mātou. O tūmo mea i o mātou, e manuia ma le file mua la o fiore tua tona. E aro whasinsi ese Jesu ke riso lo mātou, li ma lo mātou whao. Le marmātana mātana moea ngā peia. E ino si o e le whao, e whao.